Proteklog vikenda u našem gradu boravio je Vladimir Gak, predsjednik opštine Inđija. Iskoristili smo priliku da nam on nešto više ispriča o jednoj od najvećih investicija u Srbiji u poslednje vreme. Ono što je najvažnije jeste da je japanski investitor odlučio se pre svega za Srbiju. Dakle, velika stvar za Srbiju ne samo zbog privrede, što je svakako osnovni moment u ovome trenutku, ali govorimo i o spoljnoj politici, govorimo o rejtingu Srbije u čitavoj Evropi, u čitavom svetu. Dakle, ono što ste mogli da čujete iz medija i ovih dana jeste svakako činjenica da je to jedina njihova fabrika u Evropi za narednih, kako oni planiraju, 100 godina. Dakle, najavljujemo odmah i proširenje verovatno investicije, ali o tome evo biće prilike da razgovaramo i nekih narednih dana. Zadovoljstvo je biti u Bajinoj Bašti ovde večeras, ali svakako Inđija ima razloga da slavi, a samim tim i Bajina Bašta, odnosno čitava Srbija. Privući jednog velikog investitora kao što je Toyo Tires, odnosno Mitsubishi korporacija, govori mnogo više od toga na koju su lokaciju došli, da li je to Inđija, da li je Bajina Bašta, da li je Stara Pazova, da li je Ruma, da li je Kragujevac. Potpuno je to nebitno u ovome trenutku, ali je naravno investicija u Inđiji i stvarno je veliko zadovoljstvo biti stanovnik Inđije u ovome trenutku, jer investicija od 400 miliona evra u prvoj fazi predstavlja nešto što je veliki podsticaj za čitavu vladu Srbije i naravno za predsjednika Aleksandra Vučića, koji je učestvovao u razgovorima i u pregovorima od prvoga trenutka i od prvoga momenta. Bez vlade Srbije, bez podrške predsjednika Aleksandra Vučića, svakako ni jedna opština, ni jedan grad ne bi imao priliku da dobije ovakvu investiciju kao što je dobila Inđija. Mi smo uradili ono što je bilo do nas, dakle uradili smo industrijsku zonu, ali ponovo napominjem, uradili smo industrijsku zonu upravo sa sredstvima koje smo zajednički ulagali sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom i tu naravno ističem uvek pokrajinski sekretarijat na čijem čelu gospodin Vuk Radojević, s obzirom da smo radili vodu, kanalizaciju, putnu infrastrukturu, sve to rađeno iz sredstava pokrajinskog fonda zajednički sa Inđijom. Naravno, pored toga bez Republike ne bi mogli ništa da uradimo, ali ono što je najvažnije jeste da je investicija u Srbiji. Naravno, moje zadovoljstvo što je investicija upravo u Inđiji, to je preko 520 novih radnih mesta, samo u prvoj fazi preko 250.000 kvadrata u prvoj fazi u osnovi samo, dakle, pa onda računate visinu, pa na to računate porez na imovinu i sve ostalo, dakle, dolaze zaista mnogo bolji dani za opštinu Inđiju i ponovo se opština Inđija upisala na još jedan način, upisala se na privrednu mapu ne samo Evrope nego čitavog sveta, s obzirom da gume koje će se proizvoditi, Toyo Tires u Inđiji, izvozit će se gotovo 100% u čitav svet. Povod vaše posete u Bajinu Baštu? A pored moje posete u Bajinu Bašti, naravno ja volim Bajinu Baštu, volim prijatelje koji se ovde nalaze. Gospodin Milenko Ordaga me pozvao i mi smo tu sa zaista prijateljskim razlogom i ono što Inđija danas može da ponudi jeste neko iskustvo koje treba neke druge opštine da prepišu. Naravno da se ne može porediti geografski položaj Inđije i Bajine Bašte. Mi smo na autoputu, mi smo na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta, ali svakako neka iskustva i mnogobrojne iskustva možemo da prenesemo, s obzirom da razgovaramo svakoga dana sa brojnim investitorima. Nema države koja ima ozbiljne investicije, koja je ozbiljna privredna država, koja nema na 2-3 dana razgovore u Inđiji. Nama je zadovoljstvo da naše iskustva podelimo sa drugim opštinama, pogotovo sa Bajinom Baštom, i naravno da ćemo biti tu uvek da pomognemo i da pružimo maksimalnu podršku koliko god je to moguće.